ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ngut kistamla kibidon ketiba ne Stunt Laitumkhrah Shillong. Hagi step jonga shitarik uno apra araja apulai gila syakem no hagi Pulit jonga Laitumkhrah police station. But deka kaliru la Kurup no daki Pulit daga semset kali kibidon haka shnong kenton umwan Laitumkhrah East Khasi Hills district. Hau kerwa bala pahak shikla patai kubor hagi kandai tarik uno apra araja apulai. Uba Vivix A melihat ho. Bahak shitarik uno apra araja apulai kui ka kali Maruti 800 rongli kabam don yau number plate la yo ring lima ka video. Ya kerukum niya kali kaba ima baha Laitumkhrah police point. Layo i bakane ka kali kala tenra ru wat deka kenro pelun Laitumkhrah police point. Harian kane ka jingja ki Pulit kala ujo deka suwo moto case Laitumkhrah police station hapo ka section 279 jonga Indian Penal Code but hapo ki wepat ki section baper jonga Motor Vehicle Act. Namarwa ka video belayo ring kadai ka belasa priang bah hagren san jonga social media nakaliang jonga dorbar shnong Laitumkhrah pelun ru kala mudoi deka ijahar Laitumkhrah police station hakabaki Pulit kala benrap lang ya kene ki ijahar baka jing ujor suwo moto. Ki Pulit kala Laitumkhrah police station beralam khamat the officer in charge ka jing tokit kala yo Kurup ya ka kali naka samset kali naka shnong Laitkor kenton uman. Ngut kibidon kiti hakani ka jing niya kali gila syakem bakla plaru bagla le ya kani ka kam hadin bakla Shah ukawyang. USP ulayat ho bakani ka kali kadai ka badan yau registration number ML05U4845 but yakini ki Ngut kibidon kiti la yalam Laitumkhrah police station nak bentaban pelong ya kijing tokit. Kesenat Pulit kala kerpa di samla bikin kiar nak balik Stunt kebanya kali nomor ba om tambah ka bu yaki hak jing mensau hendak ka bu jing maru yaki weipat ke biak lenti hasurang. Syuk kesenat Pulit kala kerpa di kipat ba bikin pentip syaki Pulit ling ba number iwe ar la de kilap yakum kini gijing ja nang ni syakmat.